mi kidam tang election na puthak le ile tung che than thudang ase nili methang adim long basi nili dang che than paprang ipo nili dak Fuluni constituency Fuluni circle office along nili tum left wing ase nili tum left wing along bangke ing samjin pen chun ponlo ing samjin pen vote sitami pi ponlo jok ponlo lapete sarjai kathar mari kisiar jana phansi ki pike ong ladak bangke ni to left wing bangke lage kedam tang MLA MEC anda ke hai lok lang la sinon MP ta la ke hai le ase mathari la left wing long phangke la pende tum da ning chit ke klong lo la sinon e phong election mangke ong mu chot halang khai ta bang si ning the polo la pente nang le tum arjulong thai le mane Fuluni long ta EVM machine henodak pu ase right wing na thu la bangke la pende right wing na thu sitami thang the alomso ghontai sia por ne ke machine henodak lo মানে কিচেং মেসি জগ জিরাং ke jok pu inut ta jok dam dia ku pe sia mesin bang di mane henodak mane la kasemar tangte mane henorem ma henodak lo bate hontai sini ke ni tumta lu ke langdun a mesin buti pirthe sob langdun lablo check dun lablo phi ke mesen pen hadak right wing na tuta thang kaching check kache bhong la puson avelo mesen pen stami hadak ba sab so tangder chalo ingting hoi anos stami kadok ave amunit an stami hadak joglong la je vote ki pie phansi dak ke wang lu vote ya ke jogi phansi ke wang lu potum an ke joglong la la si Fuluni long left wing right wing ta thang ka siksa ave che pene suluk sodak pen ave samjin mesen me et pensi sarjai ka tharaphan vote pi lu jok lu ke pahai phan pete Fuluni salkul left right along ke la ke epijalsi high at lu la ke nisi pudak lo la ke high at lu